Сәлем достар, мен пирог жасаймын. Бізге керек 2 жұмыртқа, сүт, ұн, қант, тұз, май, сұйық май. Қалай. Жасақиды. Біз жұмыртқа саламыз. Қант саламыз. Енді тұз саламыз. Böyle arıştıralımız. Sarmayı dokusamam. Sıkmaya koyamaz. Süt koyuyorum. Slap ben alıştıralım. Az da onu koşamız. Kakao solamız. Balığın acımı alıştırmamız. Şimdi masanın fırına koyalım. Şimdi pişki pilogumuz salamız. Pilog pişkizimi pasuda zuvalayım. Şimdi krem жасаймыз. Krem жасадым. Менің пирогым дайын. Кішкене мен сүт құйып алам. Бетіне шоколад жағамыз.